Stefano Kahigi n'omugurusi w'emyaka 96 y'obukuru kandi ogu n'omutura wa Nyamiyaga omu murika gwa Bugongo egombora ya Bitereko omu disitulikiti ya Mitoma. Enaku hamwe n'obusaasi byonka nibyo birikukwakira wahika omu maka g'omugurusi ogu. Bwanyuma y'omukazi w'okumusigaho omu myaka eya 97 eyatarikwijuka, ogu nashoborera nk'okuruga obwe n'okusya hati atwire natura wenka omu nju ahabw'okuba akataana n'omukazi we bataziire mwana we n'omunsi. Kunagiire kupakasa naza kugura nashanga yansinzira hali kandi mbere n'obori amazima gawe n'amashi mubuze ikintu yo kwiyageze nagumira muri kwiye byanjye mbisho muntu warwo mujota mukiro tabigeze rero mukura senguro yo kuvuze ki kandi akayikejosha yagumiza bwataho mu mushisho ndisho Ngoku barikugamba ngu enjura omu naku terikusya hakahingura hakiire kakye omugurusi ogu ayangine n'omukazi we atyo yahendeka okuguru ekikongera aha busaasi kyaretaho oburema. Nashoborera ngu taratungire bujanjabi kandi okuruga obwo akazingama yaremwa kutambura n'okusya hati akiriyo nashotoka n'obuhuruzi. nkana amahemezi mike neko nkahendeka okuguru oku basi nkagumaho bisigaye kimuseveni amazireho emyaka n'omwaka nyine emyaka 2 ibyo nahendeka okuguru oku kubisinka baga mu nju kunagiye kurabaho naserera omunsi wanitsumire twasubabimire nasehisa ko nahora ryabashiroko nagumanye ngende nako kandi noje ngu nkizire nagumanye ngende nako abana yo wakwatiraga nagomborero kwenzayo nkahenzayo konka kuzana kompora. Obwire obu Stefano Kahigi yahendekiremu nashoborera ku ab'okumubunga amagufa bakaba barahari nawe kandi abo butagira mwana yabura okumuraguriza. Obwahati okubaho kwe nahabw'abanyambabazi hamwe n'abahinguzi kandi ab'oburwire hamwe n'obusaasi bwingi ogutakirya akasigariza okunywa amaizi gonka. Kandi niyibagire wendanja haba hari tinahabasi kuri Nyakasibo hingura kutukiza azasubiraho ukubunga niyo niyo narangwa tukabasi kashibwe nazayo ntiniro raza kumana ndebayo nikoresha ara ningwa kushani ko rinteganisa ninduwara cyareshindi aboko nyuke rukuza kunkwata abantu zambutima mbona umutima guteje guteye cyo kurya cone shana amazing mbere gurahamu nyenyo amazing mwe Ekyokutangaza omugurusi ogu n'obwemberera abe munyigire emyaka mingi ogutakehwire masiko kandi nasiima mukuru w'ihanga rya Uganda ahabwe sente z'abagurusi ezarikugira ngu nizo zimubiisizeho. Kazi nkayeho masiko yo masiko kiri mu nsoma nkayeho masiko none abana banje sino kubwambara nabwo n'umuntu wajeho yiraho musigazi nireje kundire baranya kwa ndo mutima ubuguma nkayeho masiko kuho masiko kwa ni mwanjo ukabana nkumba abakushaho tuzibeje basita mu rumu no kugumanya ntikwata mpora kumarira yasande bakabarese tundi. Buri kuza kubyama ashaba Kasinje Maria hamwe n'ishara ya tatitwe abina maka ogu nabahabura okukwata kurunja amaka gabo n'obwage gatarabasize kuzara bijuma birungi. Icyo mu bizina byose ukaba buje byokunda gukora umusiko kuri umuziki Otego wezi y'ubutosha sasiye by'icyo gusasa abacaje ndetse sikabwa kuri konsejo no bwani Kasinje Maria Wiye nyama mugabane wakayobo mushishagaje wone nayize mu ngiro Nari Kenya bashari basisi bari ubu byo uko bahereze kugira ngo buhama amaka gabo amaka no kugakwataki
ahabwokuba nyowe ebyangye narabisesikaire tinkaine ngu n'eby'endiijo bisesikare. Bo bakwate amaka gaabo kurungi batebeekane. Stefano Kahigi omugurusi w'emyaka 86 obwo hati taine kihoronyo aho kweyambira kandi nashobora ngu eki nikyo kizibu ekirikusingayo kumuteganisa. Ekihoronyo kye kikashenyuka obwo hati naakuruza okuza ow'abandi kweyamba. Nashaba abanyambabazi okumukwatiraho okumwombekera ekihoronyo okuyamba Stefano Kahigi nobaasa kusindika obuyambi bwawe aha namba ya 0784 657 omu mazina ga Basiimire Gertrude ninga ohikirire Tayari Media. Toileti nimbanza nahiina mukooko mbwenu hati nakubira ndebire ngu bakatera nkaha tinkubire nagira obuyambi. Amakuru agagasha kwa Samuel akanyijuka omuri Mutomo.